يلا بينا، مين معانا؟ مين حاضر؟ يا نساء الجمال، وحشتوني. ايه اخباركم؟ شكرا، وانتم كمان منورين، وحشتوني جدا فعلا يعني. يلا بقى عشان عندنا بكره السوري، وانت كمان يا تينا جدا. كل الناس الجميله، اتبسطت ان انا شفت ناس النهارده، فعلا وحشتونا بجد يعني. في سواري بكره طبعا، في عروض. انا مستنيه بس الناس تجمع وندخل مع بعض. بكره الجمعه فاتحين الساعه 2، ففرصه بقى المراكز. لو حد عايز يجي، فاحنا عندنا اسعار باديه من 25 قطعه تانية هديه. اعلى حاجه موجوده في اللي هعرضه النهارده، اعلى حاجه 300. اعلى حاجه بشكل عام في المحل 350. السواريه اعلى حاجه فيه 300، بس السواريه قطعه واحده، لكن باقي المحل كله قطعه والتانيه هديه. طيب نبدا بايه؟ نبدا بالعروض ولا نبدا بالسواريه؟ وفي كمان تيشيرت قطن بكره وبنطلون وحاجات حلوه قوي. كمان في حاجات خلاص يعني، في حاجات مش هينزل منها تاني. زي ايه؟ زي مثلا التيشيرت القطن دي اخر نازله، يعني الناس اللي محتاجه تيشيرتات قطن دي اخر نازله للتيشيرت القطن يا جماعه. كمان الفستان، صح يا مريم؟ الفستان كمان دي اخر مجموعه موجوده. البنطلون الصيفي دي اخر مجموعه، فنلحق بقى بعض. وانت كمان يا مدام سامي، وحشنا جدا، سلمنا على روما. طيب خلينا يعني، انا مش شايفه حد كتب لي نبدا بايه. لا، في تينا قالت نبدا بالعروض. ماشي يا تينا، هنبدا بالعروض. معلش يا مريم، انا قلت لها مش هنبدا بالعروض، بس هنبدا بالعروض. الحاجات اللي انا عارضها دي 25 50 75 قطعه والثانيه هديه. طبعا في حاجات تانية كمان هتبقى في المحل، انا مش عرضاها، موجوده برضه عليها عروض. يعني بصوا، شميز زي ده اهو، حلو جدا، مقلم، ينفع اول فتره اللي جايه اللي بين الفصول، وينفع محجبات جدا اهو. في كمان الفلوس الحلوه دي ستان، الستان عارفه اللي هي زي شي ان كده اهي، بس عايزه بنوته صغنططه اهو. في حاجات زي كده اهي، حلوه قوي دي كمان، حلوه جدا في المصايف على شورت. بصوا في شميزات يا جماعه، في شميزات كم اهي، نازله 50 75 25 قطعه والتانيه هديه اهو. في دي كمان لونها احمر، حلوه قوي اهي. وانت كمان وحشتينا يا بسمه، انت ووسام، وحشني الشكل اللي فيهم اهو. احنا بشكل على الجروب بس وحشني الشكل على الكاميرا. دي كمان طريه قوي. في دي كمان اسود اهي، حلوه قوي. كل ده الحاجات اللي عليها عروض يا جماعه، 25 50 75 اعلى حاجه فيهم، والقطعه والتانيه هديه اهي. اهي كمان الابيض دي كيسيه اهي. كمان ده كمان فستان اهو، مصايف قوي، ينفع بعد الظهر في البيت. بصوا شنكرين سريع يعني اهو، الحاجات اللي عليها عروض. كيف طلعها ازاي وانت قلبها لي كمان؟ صح. كمان اهي، صح اهي. كده عشان ده بصوا اهو. حلوه قوي، انا متوقعه دي في اللبس تبقى حلوه جدا اهي. عايزه برضه اوف وايت تحتيها او بني، بس انا حابه اوف وايت يعني اهو، حلوه جدا. 25 50 75 الحاجات اللي بعرضها دي
اهي، قطعه والتانيه هديه اهو. كده كمان اهو. بالراحه يا مريم انت عشان كده نفسها اهو. زي ما قلت لكم مش كل الحاجه اللي ب 50 و 25 انا عرضاها اهو. اهو كستان دي كمان لونها جميل، هقص كده من على الشمال. طيب نكمل تيشيرت وبنطلون ولا يعني خلاص شيلي بقى الحاجات بتاع العروض يا مريم، هم هيجوا هيشوفوا حاجات العروض. نبدا في التيشيرت والبنطلون ولا السواري؟ يا جماعه على فكره الاونلاين بيبقى مفتوح بس بيبقى في الاغلب، عشان لازم متزعلش، في الاغلب الحاجات اللي بتبقى 25 50 75 مش بتلحق الاونلاين عشان نبقى واضحين. الحاجات التانية اللي هي قطعة تانية هدية في العادي ربنا يخليكي ده بنورك فبتبقى موجودة. فعايزاكم بتوع الاونلاين ركزوا اكتر في الحاجات مش اللي هي 50 25 75 يعني دي مش بنلحق ان احنا نقدمها في الاونلاين. فخلينا نبدا دلوقتي بالسواريه. السواريه في حاجات اطفال وفي حاجات كبار، يعني بصوا دي سن اطفال اهي، او بنوته رفيعه الجيبه جميله جدا على فكره اهي، حلوه قوي يعني عارفه لو كبيره شويه انا كنت خدتها اهي، حلوه جدا. في كمان التوب ده برضو حلو قوي اهي. ده كمان دي بلوزه. اغلى حاجه في السواريه يا جماعه عامل 300 جنيه بس. السواريه مش قطعه والتانيه، السواريه قطعه واحده اهي اهو. الناس اللي بتبقى حيرانه في الشتاء عشان السواريه مش بيبقى كتير، الجيبه دي تنفع جدا جدا جدا، محجبه طويله مفيهاش اي فتحه اهي، نازله على طول كده وكمان عاليه اهي. هي مناسبه جدا لواحده محجبه. في دي كمان الخامه بتاعتها تحت التفتر ده خامتها على قطيفه، الخامه بتاعتها على قطيفه شويه اهي، حلوه جدا برضو اهي. بصوا ده كمان ده فستان اطفال، ده فستان اطفال سواري برضو حلو جدا اهو. يلبس مثلا 5 سنين او 4 سنين. هو مكتوب عليه 8 زي ما هي شايفه، من 8 ل 9. في جيبه دي كمان برضو اهي. في الطقم ده اهو، ده برضو يمشي، ممكن ينفع برضو محجبه تلبس عليه بليزر اهو، وطرحه غطي الصدر حلو جدا برضو اهو، حلوين جدا على بعض. ولو مش محجبه برضو حلوين قوي يتلبسوا كده لوحديهم، حلوين جدا. نفس الترتريه اللي هنا هي اللي هنا، الترتريه الصغيره اهو يعني بالظبط، الترتريه بالظبط ما فيهاش اي اختلاف خالص اهو. ايوه انا صغيره يا طريق براحتك يا وسام عادي يعني اهو. بصوا دي كمان حلوه، هو انا قصيره لكن مش صغيره اهو. في دي كمان برضو ايه، الجيبه دي في منها كذا واحده. بصوا في كذا جيبه على فكره اهي. على فكره الحاجات دي برضو بتمشي في الشتاء على جواكت الجلد، بتبقى حلوه جدا اهي. البنات اللي مش بيحبوا السواريه قوي ممكن تلبس عليهم عادي جاكيت جلد وجيبه وبوت برضو. دي شقيه، عايزه بنوته شقيه اهي على اللون ده، الاتنين هيبقوا حلوين جدا اهو اهو. دي عايزه بنوته شقيه حلوه قوي، عايزه لها كده ستايل معين تحتيها برضو الشغل بتاعها اهو. يعني هي دي مش شراشيب وعادي ساده، لا فيها شغل عالي اهو من تحت اهو. حلو قوي اللون ده كمان اهو. ولو لوحدها يعني كأن مثلا تلبسي حاجه ابيض بس برضو هتنطق معاكي جدا. دي كمان اهو
فضي. ينفع البلوزه تاخديها لوحدها على بنطلون على اي حاجه اهي. ينفع كمان الجيبه لوحدها اهي. احنا بنحاول بس نساعدكم في كمان المدامات اللي عايزه بلوزات لوحدها اهو. بصي دي بتدي كذا لون اهي. في دي كمان برضه جميله جدا اهي، حلوه قوي كده. كمان برضو ده فستان اطفال اهو. ده اعتقد بقى 4 سنين مثلا، يعني هو مش مكتوب قدامي بس برضو هو انا ما عنديش نظريه للدرجه دي. هو مكتوب 7 برضو بس انا مش حاسه انه 7 سنين خالص يعني اهو. في كمان الطوب ده اهو. ده كله من ورا شفاف. ده كمان ده شيفون، لا ده تل اهو. ده تل اصفر اهو. لازم احترام برضه يا وسام. ماشي يا وسام. كده كمان اهو، حلو جدا برضه اهو. كده كمان الاسود. بصوا ده خامته مش عارفه اسمها ايه بس لما اقربها هتعرفوا الفتله بتاعتها ايه. بصوا يعني مرات بتنزل الخامه دي من غير الترتريه لوحدها. هي ليها اسم كده بس هو رايح من دماغي بصراحه اهو. برضه حلو قوي. في الطلقه ده بصوا ده اعتقد ايه هنا كده. بصوا اهو. بصوا لونه طبعا فيه فتحات هنا اهي بس لونه رهيب. اللون بتاعه رهيب رهيب رهيب. انا عارفه ان الفستان ده هيبقى حلو جدا في اللبس. عايز واحده بس رفيعه شويه اهو. في فتحه هنا ودي شكل الكم بتاعه. في قصه هنا كده على الصدر اهي. دي كده مقفوله. حلو جدا ولونه حلو قوي. هو كفايه لونه بصراحه يعني لونه رهيب كده. كمان ينزل مكسل اهو. ده حلو قوي اهو. متبصوش عليا عشان انا قصيره ولسه بتتريق عليا تاني اهو. كمان ده في كمان البنطلون ده حطينا عليه البلوزه دي اهي كده اهو. ممكن برضه كمان البلوزه دي نازله بقصه كده تحت ضيقه كده شويه تحت اهي. حلوه قوي برضو. ده كمان ده في هنا كده الفتحه دي التدويره دي بتاع الصدر بتبقى ما تتوصفش. ده غير كمان ان الفستان مكسل من هنا. الفستان ده حلو قوي برضو. حلو على فكره في الكريسماس وعليه بالطو. عليه بالطو احمر او بالطو اخضر هيبقى حلو قوي عليكي اهو. حلو جدا. الناس اللي على الكريسماس بتحب تلبس سواريه هيبقى حلو قوي ده على بالطو احمر او اخضر هيبقى جامد. في ده كمان اهو. ده حر شويه نازل حر مش مكسل اهو. لونه ذهبي ظريف في اللبس هيبقى حلو. في ده كمان السكر ده عايز بنوته قصيره تختوخه. بنوته قصيره تختوخه. مش هقول زيي لان انا مش بنوته اهو. في ده بس ده محتاج بطانه اهو. لو عندك بطانه عليه يبقى حلو جدا. كله هاند ميد اهو. حلو قوي ما يكسبش بصراحه. لو انت بتحبي الهاند ميد ده ما يكسبش. كده كمان ده برضو دي بلوزه تقيله اهي. برضو تنفع قوي برضو محجبات تحت البليزر في المناسبات بيبقى حلو جدا او غير محجبات لوحده. بس هو قيم كمان لو هيتلبس تحت بليزر في سواريه هيبقى حلو جدا. كده كمان اهو. ده شغل ورا وقدام. في دي برضو الجيبه دي برضو على فكره تمشي كاجوال قوي لان دي مش عارفه اسمها ايه كده بس دي حديد يعني. دي زي كبسوله كده حديد اهي.
تمشي برضو كاجوال جدا في الشتاء اهي، تبقى حلوه قوي اكتر من السواريه بصراحه. اهي كده كمان اهو. الفستان ده حلو قوي بصراحه. لسه بقول للبنات الفستان ده لو ما طلعش بكره شيلوهولي. الفستان ده خفيف، بيبقى حلو جدا في اللبس، بيبقى ليه ستايل كده لوحده، يعني بيبقى دماغ بصراحه. يعني الفستان ده انا متاكده انه في اللبس حاجه تانية. اهو في قصه هنا كده، في جيوب، حاجه اللي هي لا واخده الكلاسيك قوي ولا الكاجوال قوي، في نفس الوقت بتبقى شيك جدا في اللبس. كده كمان اهو دي البترولي اهو كاب. حاجه زي كده على هندي شويه، الناس اللي بتحب الحاجات الهندي زي كده اورجانزا. نبدا بقى في التيشيرت والبنطلون. نبدا في التيشيرت والبنطلون. بصوا بكره الحاجات دي قطعه والتانيه هديه، قطعه والتانيه هديه اهو زي ما اتفقنا. دي اخر نازله للتيشيرت بكره، دي اخر نازله وقطعه والتانيه هديه. يعني مش عارفه اقول لك ايه اهو. فرصه، يعني عايزه اقول ان دي فرصه ليكي اهو. هتلبسيها اخر الموسم هتشيليها، فرصه ليكي. الحاجات بتغلى. بصوا حلوه قوي. دول كمان ده بنطلون ابيض في اسود على تيشيرت مقلم اهو. تيشيرت حلو جدا، تيشيرت كمان يمشي على جينز، يمشي على جينز حلو قوي متضلع اهو، حلو قوي برضو. لقيت البنطلون اهو حبيبتي، شكرا. كمان دول برضو البنطلون حلو قوي. في الجيوب هنا ده خامته طريه اهي، الخامه بتاعت البنطلون طريه. في دي كمان لونه حلو قوي اهو، يمشي على البنطلون ده، يمشي على جينز حلو جدا. اسعار التيشيرتات اعلى حاجه فيها 250، اعلى حاجه فيها 250 حبيبتي يا منال ضروري. كده كمان كاجوال اهو، في خطين كده احمر 3 اللي هي علامه تومي، عارفين علامه تومي الازرق في احمر في ابيض اهي. كمان عليه اهو حلو قوي. بصوا هو ده يمشي سواريه اكتر، يعني عارفه ممكن نحطه على بلوزه سواريه من اللي كانت معانا، هيبقى حلو جدا اهو. بصوا خامته، عارفين الخامه الديسكو؟ بصوا اهي رهيبه على فكره. البنطلون ده حلو قوي اهو. كان في بلوزه متدرجه كده سوري في التيشيرت ده ابيض اهو، ابيض ساده حلو قوي. بصوا البنطلون ده مقاسه كبير، الناس اللي عايزه مقاس كبير البنطلون ده مقاسه كبير زي التيشيرت اهو حلو قوي اهو. لا متدرجه زي البنطلون في دول كمان. طبعا البنطلون ده كلاسيك للامانه، هو مش عايز التيشيرت ماشي، هو عايز حاجه كلاسيك اهو، وعايز ممكن بليزر كمان عليه. الناس اللي بتحب تلبس حاجات دي في الشغل اهي او غير شغل، بس هو كلاسيك. وده التيشيرت اهو حلو قوي، تيشيرت مريح اهو. يعني بصوا دول كده على بعض اهو مدرجين حلوين جدا اهو، بس لما بتحطوا على بعض يبقوا شكلهم ايه اهو. بصوا الجامد ده، دول حلوين قوي على بعض، ده بجد يعني، ده بجد اهو. بصوا الالوان حلوين قوي على بعض اهو. ده خامته ناعمه جدا، البنطلون خامته حلوه قوي،
وطبعا التيشيرت قطن 100%، مفيهوش كمان يعني. دول كمان اهو الوانه برضو حلو قوي اهي. ده كمان اهو حلوين قوي برضو. دول كمان اهو. نكمل التيشيرتات بس اهو. التيشيرتات حلوه قوي اهي، قطن 100% يا جماعه اهو. ده الوانه حلوه قوي، ده الوانه حلوه جدا اهو. مكتوب عليه سايز 10، في استك كده ورا تحت سوري اهو. حلو قوي، ده لونه كمان حلو قوي اهو. ده بادي اكتر منه تيشيرت اهو، بادي اكتر منه تيشيرت. انا جايه وانا كمان جايه يا بسمه. تعالي وانا جايه اهو. كده كمان حلو جدا، كمان حلو قوي. كمان يا وهي على اللون، مش في الوان كده بتاخد تحسي يعني، بحس ان انا كده بتخطف يعني. بصوا يعني انا يمكن من اكتر الالوان اللي انا بحبها الفوشيا والبينك والحاجات دي، بحبها اكتر كمان في الشتاء. ده ما يمنعش ان الالوان دي بتدي بهجه يعني صيف او شتاء اهو. تمام قوي برضو. ده على قطنه فيه كده مطه. انا عايزه كارد ليه؟ حاجات رخيصه مش محتاجه كارد ولا حاجه. سيبها. اهو حلو قوي. دي فيها قصه جميله اهي، قصته حلوه جدا برضو. التيشيرت ده حلو قوي. كده كمان اهو. بصوا ده خامته ما بين الكتان وما بين القطن اهي. الاسعار قلنا من اول 25 قطعه والتانية هديه لحد 350 اعلى حاجه. بالنسبه اللي عرضته دلوقتي اعلى حاجه في اللي انا عرضته 250 باستثناء الفستان السواريه. الحاجات السواريه اعلى حاجه فيها 200 300 بس ما فيهاش قطعه والتانية هديه. كل اللي انا عرضته النهارده ده اعلى حاجه فيه عامله 250 وقطعه والتانية هديه. من اول 25 عرضنا تقريبا. كنت وفاء، انا الاسم راح من قدامي فانا برد عليكي اهو. حلو قوي. كده كمان حلو جدا. ده من ورا ساده اهو، ومقلم من قدام وعليك يا حبيبتي. كده كمان الشماطي حلو قوي. ده انا عندي واحد زيه بيبقى حلو جدا على لجن اسود اهو، مريح جدا في خروج في سفر في اي مشوار. بصي اللي هو السهل الممتنع يعني، في الاخر بنلف ونلبس الاقطان يعني عشان ما نضحكش على بعض اهو. ده كمان حلو قوي. ده كمان كاجوال اهو برضه حلو جدا. الناس الرايقه كده كمان اهو. انتوا الاتنين احلى من بعض، انتوا الاتنين احلى من بعض يا بسمة، مفيش وجه مقارنة يعني. انتوا الاتنين امارات. بصوا حلو قوي. ده التيشيرت ده جميل جدا، حلو بجد يعني. اولا واخد ستايل البلوزة اهو، وفي نفس الوقت قطن. ده على بنطلون رمادي او جينز هيبقى حلو قوي اهو. وانت كمان وحشتيني يا اموره. ده بجد بجد يعني من الناس اللي فرقت معايا اهو. في ده كمان حلو جدا.
وده كمان ده بادي، ده بادي مش تيشيرت، ده بادي اهو. ممكن لو عندك بنطلون اخضر او جيبه، وجيبه لونها اخضر تبقى حلو جدا جدا اهو. حاسه في اللبس هيبقى حلو قوي كده. لسه اشوف حاجه اخضر ساده احطها عليه عشان تشوفوها. بس مريم واقفه لي ايه بتكسر في ضوافرها. بس ايه رايكم في مريم القمر بتاعنا؟ حبيبتي حبيبتي يا بسمة. بصوا في ده كمان اهو حلو قوي. كده خلصنا المجموعه بتاعه النهارده. يبقى عندنا بكره في ايه؟ في بنطلونات تغيير، في بنطلونات. ثواني اكمل معاكم البنطلونات. مريم ضحكت عليا. طب ما كنا كملنا قطعه. ماشي هاتي لي الشفاف ده عشان انا بصوا انا بصراحه الشفاف ده بينزل معانا في المحل في كذا موديل. بس للامانه يعني انا عن نفسي كنت بقول من المهبوشه اللي هتلبس حاجه زي كده. بس لما كنت في الغردقه شفت ناس لابساه ماشي لابسه شورت لحد هنا كده ماشي. طبعا انتوا الشورت بتاعي والباقي كان نازل كله شفاف. بصراحه كان في قمه الشياكه، كان حلو جدا. انا بصراحه ما كنتش متوقعاه للامانه انه هيبقى حلو كده في اللبس. يعني انا فعلا كنت دايما اقول ايه يعني ايه الهبشان ده اللي بينزل. بس لما شفت الناس لابساه غيرت رايي خالص. حبيبتي انا عارفه انك انت سالت عليا وصلني كده كمان اهو. ده مقاس كبير اهو. كده كمان واحد تاني مريم اهو. ده غير كمان انا اعتقد برضو الحاجات دي يعني انا شفتها فعلا زي ما قلت لكم. بس اعتقد برضو ان هي ينفع تتلبس مثلا لجن ذهبي تحت او لجن فضي ودي تتلبس فوقيها. يعني ده هينفع معاكي. بس للامانه اللي انا شفتهم في الغردقه لابسين شورت كده قصير وعليها الحاجات دي كانت تحفه. ده كلاسيك اهو. قلبنا من الشفاف خالص لكلاسيك خالص. ده بقى الناس بقى اللي يعني ايه ماشيه على الشعر اهو. ده كلاسيك اهو حلو قوي. ايوه مريم دي سكر فعلا يا وسام ده بجد يعني. بس لذيذه والناس بتحبها وشجعوها كده لما تطلع. وخليها تسمعكم الضحكه بتاعتها عشان يعني ممكن تقفلوا اللايف لو سمحتوا الضحكه اهو. بس ده كمان حلو قوي. ده غير سيبو كمان. سيبو جميله اهي. في ده كمان حلو قوي اهو. ده مريح على فكره. هو على حرير بس الستايل بتاعه كده يعني في رحرحه. في ده كمان ده طري جدا. ده حلو قوي اهو. كده بصوا ده كامل المواصفات. ده مقاسه كبير جدا. الناس اللي بتعاني من المقاسات ده مقاس 22 مقاس 50 يعني اهو. بصوا المقاس بتاعه كبير جدا. الناس اللي بتحب الخامات الطريه اهو بتلبس بليزر. دكاتره الجامعه تحديدا هم اللي بيحبوا الحاجات دي مقاس كبير اهي اهو. في ده كمان اهو. هيقولوا اشمعنى دكاتره الجامعه بيلبسوا بليزر على طول. حبيبتي يا شيماء لسه سائله عليكي بامانه يا شيماء. لسه حالا بقول لمريم شيماء ما ظهرتش او حاجه. قالت لي كانت هنا اول امبارح. شفتي بقى عشان تعرفي بس ان انا كمان بس عليكي اهو. التايجر حلو جدا اهو. يا جماعه بكره المحل مليان. كده كمان مقاسه كبير اهو. الحاجات دي كلها قطع الثانيه دي شيك جدا على تيشيرت كحلي او وايت اهو. بس حاسه ان الكحلي يعني يقفل معاه شويه. الالوان دي هيبقى حلو جدا جدا معاكي. لو انت بقى عايزه تلبسي حاجه منوره قوي هتلبسي اورنج اهو. بس انا دايما افضل اللون الغامق لاقل لون يعني. في شحن طبعا. في شحن في الاونلاين هينزل الرقم دلوقتي اهو. واحنا بكره بس فاتحين الساعه 2 فالاونلاين مش هيبدا قبل الساعه 2.
عشان يعني ما تبعتيش وتحسي ان محدش رد عليكي. بكره الجمعه فاحنا بنفتح الساعه 2 يا جماعه، وفرصه الناس اللي من مراكز او من محافظات تانية هتقدر تيجي اهو. ده طري جدا يا جماعه. ده بقى برضو لو طقمتيه على تيشيرت هيبقى رهيب. ده يعني بصوا اهو، اهو ده قطن بقى، مش الفسكوز، لا زي خامه التيشيرت اهو. في جيوب هنا، ده برضو بيبقى حاجه كده يا سلام يا سلام تتحرك، يعني حاجه كده من الاخر، ومش شفاف، القطن بتاعه تقيل اهو. بصي اهي في ده كمان، ده شانيل اهو. الاسعار من اول 25 لحد اعلى حاجه 350، بس مش في اللي انا عرضته. اللي انا عرضته اعلى حاجه 250 قطعه والتانيه هديه، ما عدا السواريه لحد 300. السواريه لحد 300 ومش قطعه والتانيه هديه اهو. في ده كمان بالحاجات اللي احنا عرضناها في اللايف ده من اول 25 لحد 250 في اللبس العادي، قطعه والتانيه هديه. السواريه لحد 300 ومش قطعه والتانيه هديه. في ده كمان اهو حلو قوي. تاني هاتي، انت زعلانه ليه يا مريم؟ هاتي اللي ورا ده. مريم تعبت يا جدعان، مريم اللي عمالين نشكر فيها تعبت. بص بقى كمان اهو، ده حلو قوي، ده خامته تقيله، يمشي كمان شتوي معاكي اهو. ده كمان اهو، ويمشي كمان شتوي معاكي، يبقى حلو جدا. ده لما بيدخل جوه بوت وبيتلبس عليه جاكيت كده قصير اهو، بيبقى حلو قوي في اللبس في الشتاء تحديدا. يعني البنطلون ده في الشتاء تحديدا على بوت وعلى جاكيت كده قصير، ويا سلام لو جينز رينج. يعني كملت لك الطقم ده كده. في ده مقاسه كبير، ده كاجوال، البنات اللي مليانه ونفسها تلبس كاجوال اهو. ده كاجوال ومقاسه كبير، ده مقاس برضو 22 يعني مقاس 50 اهو. في جيوب ورا اهو، في هنا كده جيب على الجنب في الرجل اهو. البنات اللي بيبقى نفسها تلبس حاجات كاجوال ومش تقيل قوي يا جماعه، وخامته حلوه اهو. في تطبيعه بس منه فيه عشان الناس بس لو تطلب اونلاين او حاجه، الخامه نفسها كانها فيها خط كده صغير اهو. في ده كمان حلو قوي برضه. في ده كمان لونها حلوه جدا اهو، عايز بلوزه لونها اخضر. وفي ده كمان خلاص يا مريم ماشي. في ده كمان اهو، عشان بس ايه مريم بتشطبت اهو كده. هنستناكم بكره في الفرعين، فاتحين من الساعه 2. فرع واحد كمان هيعمل لايف بكره الصبح، هيعرض حاجات تانية غير اللي احنا عرضناها، حاجات ممكن تكون بقى كمان احلى. هنستناكم في الفرعين الساعه 2. ويلا باي باي، تصبحوا على خير، ومعاكم اللايف الجاي. يلا باي باي.